Pinija kangpu ni phaikre narke parni adapor phaikre siapor malom dipu arboretum garden parchet rongmar jongalong Nokbe Karwa Center Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kangpu pona birta nangli Nonowe kimi karbi ari soi jangatum methanga keng kacharja piji apha sorkara boreng anghoi chatondun loke chokche lupura thare cleared up terang dili lapen harsing hangse atum chelangsi dipu matipong park mate arboretum garden parchet rongmar jong arong along Nokbe Karwas ingpupon labang so kangpu pona mayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ingpupon Lasong si karbiari soi jangatu metang akeng kacharja piji aphan sorkara boreng anghoi cheton dundera apor panahok hera choklem pore pasonte mesen popusi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjepon Anparta non Nokbe Karwas Center kangpupon ke mepikalam lopusi ahempu cleared up terang dili lapen harsing hansia tumaphan aning pathetikang Harusnya dari biasanya yang kangen kami government job sekian mungkin mana pejabat pet masih si kering atuar ke lahai tahu mana ke horticulture claim po long mikri jengkra ke long ini ke pineapple ke lahai paru yang pong ini mana ke pisau ke si mana ke apel buri ke lahai tapi claim pong mana sekitar yang long dunia itu unemployed youth itu kita tu mana ke pigari farm tu po mana ke poultry farm tu po wo kapang ni kita jadi pelanggan tu mana ke handai kapang ni hai berame pelanggan tu mana ke arung kapang ni hai berda pelanggan tu aku non tar yang long kami non 15 bet si suruh naik ke alam dah dah terang hai kami non 15 long alam ke bawa pun hati hati kita jadi alam suatu yang kita ini demi banyak kan kita hai lalu dari kita cuma dongeng itu dah ngeluh lalu lain orang tenai apa yang tinggi dia hai dalam lagi aja ini tangga cara jam dia masih lapon dah kasih nanti dia actually ini baca kalau dia long itu lapon kecil so saya lang no bang pagir sih itu hang jung kacar jap dia pan lapen ke kian kami sulit itu aja emplek penceng lo lapen ke bodare isu penceng lo akape ke metang car jap dia asa yang ke peci uji pulang itu di sore kan kok mau lapen ke alam kan tadi akam sih pulang masih nobiti waktu ke alam beli akam sih pulang nobiti waktu ke teori yang moto masih satu market kere manang he kaciru aning gaute lapen akam ke sini kada boleh badan ni niat lo terus sih tidak kita Lasong si labangso Karwas Center along kado kawe araratum humri damra mesen pen ke champon longji awarsai longponik jipusi Nokbe Karwas Center hempu teranga sangho pen chuning lipo ini dak hukum ada berita malong di Nokbe Karwas kangpu pon dan alani sini doktor apa doktor Tuliram Ronghang CEM Karbianglong Autonomous Council intensing kupon lo alani pan suri kardong pen anso se kiro na pichulo alani kahon kangin so pen pini pan so servicing center mate Karwas center tu kupon lo ase ke bang jilang ani sitame ado wetung sitame dak te bokterai pen chenglo dak Karwasan ke itu misi facilities lo la itu mo gobi kimi tum pen sitame la unemployment do an sitame jong se itu metang asai claim bet pulote la bangsa so job chat po pusi masalo la si lan tu pen sitame jam ke allocation bang ke dak mati bung lo arboretum pen just Sri Road just 100 meter